Yengbiri Pupunampu Sharatchandra Sharma Ngachigi Impact News Manunata Taram Noxeri. Ngasi Manunata Kanagada Wapum saying Rang say Honorable Chief Minister na BJP State Unit ki Mahogi Kanoda Pangtokiba Function Namada Yuba Morchana Silaga Pangtokpa Dugumba Tamasum Chatarakpa Atawasing Ningsing Bagi Torumda Function Namada Wangang with the Pongtoki Wapum name Adudi Tekendrajet Aduga Tangal Gumna Manipur Kanabahonabada Nagalu Singban Shiori Aduga Nagabu Manipur Saruk Nate Haina Bahonaba Oiroi Happy Wapum Sini Hadi Wapum say Tasangbadi talk every talk sing name Adudi Tiasna How Kraba Togdok Singna Masi Chap Chava Pide Lepa Lejabani Matam Duki British I say Yam Chava force Samani Mighty force ne Adugumba forcing say Tanganaba Madudi Manipur say Ninka Tambamang Danaba Adugumba Lantang Nabada Roll Loki Basingi Maru Basingi Maraksinda Nagasing Siawi Aduna Kariumkanda Kanagumba CM Haibadima say anti state over high Wakalonda Karana group Karana Naga say Manipur part of Oiram de have say Oitoi Matuti Itias to Sakini have Wapum Sini Wapum Sikam Zumba Aduga Wapum Pongtoki timing say Yangbukanda Karihana Loboya Matuti Mamangi Nonginigi Numini Humni covers in a report Pakat Pakanda. The talk between Center and NSN IMC advanced stage in Hypersulekre, Aduga Kariumakanda, framework Karigi, was he Nangabase, quite a framework Kari Yoribano, Kari Yautabano, Kari Yorukadori Kaisi, Yamna, Kanabagi timing to Neduna, timing Situ Karagimkanda, CM the Pongduk Niba, Ingit Messi Sekarino, Habi Matango Kanajarabe Tanjani, Lonan Langton Biba Guest Sunday, I get Tantan Pambi say Belly Rose. I go editor Azani, I say Rose Butaramuk Sari Duga, I say Rose, Oid election Birisi, Dhanabir Laishram, social scientist, Tamodan Butaramuk Sari Duga, Yeta Tanga Pamini say CS Bijoy, spokesperson, Manipur Pradesh, Tamo Bijoy Butaramuk Sari. Yan Han Base, say Rosa Laxabata Madudi. Deke Matamamaki, British Sing Tangabada, Adugumba Lansing, the Ninka, Tamamang, where Havagi Land Tangakipata. Beat Kendrick Yauri, Tangal, Yauri, Makui Sing Sigi Maraktasu, Nagani Mus Yawi, Aduna Karigumba Kanda, Ekogi, anti state ki Wakalon Sagat Persinga, Nagase Manipugi part of Oidam de Habasi, Masigi campaign say, Oitoi Mapum Paro Heaveni, say Wapum Yabiningra and Tosto Wingrego Wapum Tamini, say Anna. Wapum Asi Aina, Hector Yaya de Haikabagi, authorities related and Kale. Haibadi wari si sum tabaganda thaina matamda Indian independence phangdringaida Manipur haibagi phibam si leitringaida di akoi naga sing city tribal sing city village amamam si democracy amamam oina makhoi gi autonomy amamam oina sum leirambanina matam aduda karamba state ta karamba country ta leigi haibasi kaya aduma concern leiramda brain khalle haibdi wari sum tabaganda Ado matamadu di even akoina ahanna mansingdagi wari sum taba kanda Second World War gi mamang dadi makoy gi adum matomdagi kari haigani sarkar si village ki oino sum leiba mayam gi mapan gi si sabu si suklak lak tabagum na sum leiram bako sumain leiram banina Manipur haibisu su khangdam de India haibisi khanglam de makoi adom matom da dum freedom oina sum leirambani haina sum haina yabako adubo hojiki wari mayam si sum taba ganda British singa lan soknaba matamda muknaba matamduda naga macha sing yaw khebsi yawram gani chumam gani adu kari gino haiba ganda masida yawba haibisi tam sida nakna na leiminaramba adagi henna contact leinaba Matamaduda Maharashna Jingilam sing the Koito question the Ragamakoigi, Adum Kangna Chanaba, Mangai Saba, Hipsi, Tankul to Wariam Layabako, Tankul Gikunda, Maharashna Magi missing the Loina Zatlaga, Adum Mangai Sahova, Degi Pamba Matam Dadi Jingi Niwon to Magi, Nupio in a Hector Lorakiba, Natraga, a Jingi Nupaduna, Mapaduna, Machanupi Puragala Aga, Impal the Laga, Impal Haitare Hojectico. Matam dudati Impal ya haibsa haide Mete Maharaj ki yum da koiraga machanupi puraga koiraga kaino ningthaudunan chanupi se ai pame haibdagi mabu present pi ba yaba piraga machanupi to themaga thanamaga chakhi haibai wari su yam layaba hawjikbudi adu liningai ti matam di natre but aina haijari bidi adu kumba relationship ti leiminarami
but adudadi matam adudadi Manipur state haiba natraga Indian state haiba wafam si suklei leiramde haukiba khara lapkiba matam dadi ado second world war lakpa matam sidadi akhoi tangkhul macha singi maraktasu naga singi maraktasu Britishers kaino akhoi foreign missionaries singse William Pettigrew na luchingaga khoi Manipur da lakpa kanda de moina education si kha hobirabnina madudagi chingi khun singda ukrul da kadai da school khara hobdagi mokhoi lairik kha tamaga adudagi di imphal da laaga lairik tamba adudagi outside context se sum haurak paneba sumaina tawduna akhoi gi ahanba education kha phangba hajik adum praman oina example oina haiba kanda ojari sangkhoi kumba makhoi gi lenga singse sina ahanba education da khongda ki ba kangbu singni haiba yarabne hoi khara ahan kon kaino tawraga su mokhoi singje ahanba group da yaurabne ba sumaina tawduna makhoina asomda mapanda thoraga lairik laisu tamakpadagi mapangi outside world si khangakpani asisu karidagi lake hai kanda lairik tamba hobudagi mohoina si khanglakpani context lakpani lairik tamamdra bataragadi Christian missionaries singduna makhoi bu lairik takpi tambiduna imphal da su adagi mapan Manipur ki mapanda Assam da Jorhat da kadai da lairik tam halamdragadi akhoi gi mi singsi yamna tongan ba phibam amada leiramgani aba sumaina tawbudagi sum Manipur gi dumakta da lan sokna bada adu da ba khot ba haibasi ngasai gi yaningba sing natraga yaningda ba sing haibasi adumak tum leiramgani maramdi nakna na leiba mi singdi yaugre landuda aduga farsi tawbudu yaugre maming leiraba mi khrati leigre aduga lapna leijaba Chingda Manung Hanjina labor missing the Kadamasu Kanasu, Pau Kangdabnina, contact later Vanina, Kanasu to Oroeva, Kangaroeva. Aduna Masida foreign against Wapam delay, Tengnaruba missing, Kangaruba missing, Masana Lapam, Aduda Totokwa talk with Tengnava missing to the Yaure, Supang Pangdava missing, contact later missing to the Yaudre. Aduna city foreign against Have the Wadi later Bra and a Kale ID. Adubu. Nakna na laimina banina akhoi ahalaman singi wari sum taba kanda thaina dagi hauna Manipur haiba wafam si maming si suklai leitringai dagi meitei ningthau hairaga akhoi khoi chingmi singi marak tadi ipa ipu singna haibi ba marak matam dadi Maharaj haiba wafam si sulakte meitei ningthau haina haibi akhoi da aina angang oiringai ta hau kanda meitei ningthau gi mi adum haina la ami sumaina tauki haiba mayam si wari si sum layabako aduna aina khanghoba tahoba khara to su haiba taragadi ayokhreni matamdo aduna yamna icham chamba mayamna su khangba yaba mitna uba yaba kaino sakhi gumna lairaba pot ama khaktang de ai panninge akhoi gi Manipur gi state museum se asita thamiba hiang hiren haibra hi achauba leiba Maharashtra da madu gi pot to madu akhoi khun ga su mari leinai matam madu da akhoi gi ipai posing ai gi ipa gi mapa gi haktak ningthau kana gi matam dono ai adumak su phajana ningsingdre adu akhoi ipa na wari lipiramba matam da madu lauge haina u thiba lakwa kanda Maharashtra magi mi thara aga u thiba matam da akhoi bu hange haidi chawai haiba khunse tampak tagi yam naknabani aduna akhoi gi umang da u achau phajaba yam haudu da he Maharaj ke ningthaugi hi sana ba u piu haina lakpa kanda aigi idhau sing hai tare ko khoi makhoi sing duna puraga akhoi gi umang du da pusallaga u mayam do inspector bu matam da phaja bisi leiraba adubu moina mayam se sum yengba kanda henna kitang wangba ama ubudagi asidagi di asini henna wangi si oina lauge haina hai mar hojigi ningthaugi mi lakpa sing duna ada akhoi gi handuna thauduna SCD aigi lamda yaudre aigi boundary dagi beyond khara chakre aduna aigi thangnaba khungi kainoni haina madu khamsom gawe Senabati district Manung dane se aduna khamsom ningthau da chatlaga haijarure sumaina meitei ningthau gi hi sanaba usi pame hai nangi lamda leire aigi dudagi nangi duna khara wangi haina haibdagi moina meitei ningthau na pamagadi karigi piroidabna haidi moisu meitei ningthau ga mari leinarame mangai sarame ba sigumbagi wari sum layabako adagi di moina phare haina adu mayam jangaga udu ka aga kaino hidu sabire
पुथोक बकांदसु उजाउनिना हिजाउनिना तराई तराई ने हेक्ता पुबा याबा नतबनिना मदु पुथोकपा यानबा हाइना जंगल क्लियरेंस से याम पाकना तवे हाय मी मयाम चंगको होलगा खामसोमगी मीगा अखोय जवाई खुनगी मीगा पुन्ना चंगगा मिते निंगथौगी हिदु पुथोगा इरेन तुरेंदुदा इरिल तुरेंदो अदु अखोयगी हेक ममांगदा अखोयगी खुनसी इरिलना ईस्ट बाउंड्री ओइबा इथोइना वेस्ट बाउंड्री ओइबने अदने इरेन तुरेंदुदा पुथारगा थम्मगा हौजिकान मतम हाइतारे नोंजु थासिदा इसिंग इचाउ मतमसे असिदा पुरगा चखिबनी हाइना अखोय अहल लमनसिंग दुमाइना हाइबियाबको अदना आइना सुम कइनोदुदा चंगबा मतमदा म्यूजियम दा चंगबा मतमदुदा फ्रॉम खामसोम जंगल हाइब्रा करिनो अमा थेटलेबा अदुदा आइना अहनसिंगी वारीदो अदुम निंगसिंगको ओ थाइना मतमदगी होना मखोयसे कॉन्टेक्ट दुम लैनै बट रूल दौबा रूल ओवर हाइबसे सरकार ओइना कइनो पानबा हाइबसिमदी मखोय मतम अदुददी करिसु खंगलमदे मखोय मसा मसागी खुनगी अदुम विलेज करी हाइगद्रा अदुम हाइना सुम लैरमबनिना मतम अदुदा कइनो ब्रिटिश का थेंगनाखिबा मतम अदुददी अखोयगी मीसिंगसी एजुकेटेड ओइसु ओइरमद्री अदगी पाउसु फाउनबगी सिस्टम दुसु करिसु लैपोट नते अदुना मसिदा मणिपुर ओइदे हाइबे वाफमसे मखोय मतम अदुददी मदुगी क्वेश्चन तुला आमदे मतम अमदा याम कुइरबा मतम सिंग दा याम नुक्सिन लेरमी सम सम नारा कांदा दुगा अमन अमबु खुदुम चनबा खोपे वाफम कैसु थुतोप लेते अदुगा लान ताबदों लाकसु नते मतम तुदा हियांग हिरेन साबगी उसे निंगथौना मागी मियोइसिंग थादोरा कांदा हाना मरी फगिबनिना चलुसो हाइरुसो अदुगा दुम पिजरकनी मरमदे अखोय रिलेशन फवनिना हाइबे वाफम दुनी एंड एट द सेम टाइम मतम अमा थेंगनाखिबा ब्रिटिश थेंगनाखिबा मतमदो मोड ऑफ कम्युनिकेशन से यामना यौबा नतबनिना अताबा उबसिंग अदुम यौबा यौदबा उदबा खरसु उदबा खंगदबा खरसु दुम लान तौरी का हाइबा बोगदे इवन नोटिस तौदबा हाइदा खंगदबनिना दुम लैबा मदुमगना यानिंगबदगी यौबनी यानिंगदबदगी यौदबनी हाइबे वाफम दु थोइदो एग्जिस्ट तौदे हाइबनी तामो धनबे ngасai menoina thami wafam se mamangna thokiba singsida yaugi hariba important leaders sing aduga maroina makoida patriotism gi spirit ama loinana yaugi haiba simu so ikakpu ya dongwande aduga chief minister na phongdu ibse samsam narakanda laidaiba hojike manipur gi context haiba tai madudi aikoi se hana leiramde aduga manung chande khoti haiba wafam haiba mioi kayam su tholok tabdina te tamo kamai opinion se atobuni tamo sir jingi sinau sing jumara lei ponte da हाइबदी अखोगी पुवारी हिस्ट्री दि हौजितनी खंगना रहिसे सुदम जु तमद्रे नगो पु अखोगी हिस्ट्री जु तममदि याम खंगन लिंगे खंगनेबा अदुइ मोता अखोई अदुम अकबर गी करिगी हा अदगे सोमदा इंडिया गी तो हिस्ट्री दु नैनरगा पृथ्वी गी ग्रेट ब्रिटेन गी हिस्ट्री नैनरा लाकपनिना असेंबदी हौजिगी चेना हाइबि सिदा अखोइना कुपसना येंगोदा इराय लायना खंगबे याबा मतम अमा निंथौ पालेंगे द फमदौ हुमफु मरि हाइसे 64 फमदौ जायजे मसी हजिकी काउंसिल मिनिस्टर लेरिजिगुमनेबा दरबार अमदा मागी निंथौपाले कांदा निंथौ काउंसिल मिनिस्टर लेना काउंसिल मिनिस्टर 64 फमदौ जे चिंगी लो यावेबा चिंगी खुलाको मयामजिना फमदौ जे उमफुमरी जे यावरगा हौरेन मोइना मयामजिना खुंजागा पोरगा चाक चामिनबजिनेबा निंथेम किटोन हाइसे अखोय कोनुंगदा याम चावबा लफुइरोमबदा खोंना नेलिगा हाइदो मदु करिगुंबा चिंगी सिनाव सिंगसिना लंबी थोंग फरक तादना मतमदुगी नोंग सिंगी फरक तादना करिगुम लाखिद्रबा अदुदि निथेम कुट्रोंस तौदेबा रॉयल फिश से ख्वाइदगी चौबा रॉयल फिश से चिंगी सिनाव सिंगसि लाखिद्रदि तौदेबा अदुना मेरा हौचों मगा लाइसे होजित तौब नतेदना आंगल लिंगेदगिनी अदुना फमदौ फुमरी यावरगा काउंसिल मिनिस्टर लैबा अदुगा रूल तौबदा मोय म्याम शेयर तौबा हाइसे नेशनल स्टेट फॉर्मेशन जी लोइरागा यामोंग ताना चथरको पोट अमनेबा अदुना मसिगी खेनदबसिदी अखोइना यामरोइना थेंगा कांदा क्लीवेज लैबवा निंगलिंगदि लैट्रेदना ngalingededi community ji jo chamara pot amo oibanina kesu khelningai tawa ada hojiki wafam ji lakanda khoina yengba yaridi history ji distort tograbra haiba ji singningai leba pot ama lakpasina kamai lakeda hojiki 1890 gi lan je sida ju sarai thangal yaurisi khoi niranjoy subida ga kajau ga farsi jela tawdori je maju ngasi de khoi nagani harisi manipur gi ningthona order piba adegi british ki mak ta react to da yam sathi na powerful ba yam jo heising mani pa ne admai to dana thangal ga adegi tikender ji na farsi tawre dana admasi loina baksi
isam samna Manipur gi apunba sovereignty Manipur gi apunba territory lam amada maru warisi territory population sovereignty government mari sina layakanda state se mani dana ko adugi protection gi damakta loina ma concern we no utpatu gi potu ne ba khoino mitaris adagi British ki makhuta changar kanda yam nungai je 1904 gi nupi lan je siju maitei nupi na thengna ba te ba maitei nupi khak na te ba loi yaure ba maroina kathenda akhoi gi kabui nupi sing na pojo lam ba ji ngaprom thuple ngai na adu yoli adagi pangan maitei pangan imai bel sing sina hidam na yerum yoli moi pohom leina hidam na yerum pohom ngaprom thupleng pohom ngai loi leidena ko ada loina bun nupi lan jo mai pun bane ba do maitei ngakta malan ba maitei nupi ngakta gi woina uhan ba ada ani subada mu 1913 da thobal lan nam tore ba thobal agitation na masi Robert Red ki report am sin yaune sigi hold this movement against the forced labor of the king ne ningthogi mayok da thengna ba sida ju khwaidagi makok singa ihok tori je atip chawoina pangan ne ba arju history da di pangan na maitei pangan smaina tobuni je happy dreba adai mu 1917 to 1919 gi thadou lan na myam thadou gal na thadou lan hai ba kuki ngasi di war of independence hai gre kuki rebellion hai si from 1917 to 1919 da kuki na thengnari si ju against the colonial administration against the feudalism ne ba that is for the interest of the not only the cookies ki nate ba maram di master brain war ji sia kham sa jaw en kumbi de yauri ba sia sa jaw ba ji am sathi na powerful ni magician ya phawa ma ji chingi sin out yam ya gra ni adi magi wari ji sam irak pakanda paung pio bata sina tasek nak theng na o bu jani mana khoida tambada ma phare na konung di yeng sang mana nakanam jina phamung saraga mana nakanam je super le mi hai ya aphaw magician ni loktak ta khurum thong chali singa je sumle ma de mit thak usalaga lamna ga lebje adai di singmi jina ma je ta lai dung lor ga mana makku oi bne ba adu ningthau togdagi mana magi thang hai ba moi ni fu yang khai ga ningthau gi mayok ta lan hor kani ki dna exile to gi badagi singda pullaga smaina lakhi ba pon ne ba adu ju sia khamsa ja bo je kuki war of independence ka na so ya ba adagi di 1921 onward jadunangi movement je Siju Nagagi state was 7 of the table. There is also against the feudalism and the colonialism never for the interest of the people of Manipur. Admaina Irabot Kilakre 33 onwards admo Iraboki movement is Luinabak Puli never. Sumaina hold this movement me amzi Torizikanaginoda for the interest of the whole the people of Manipur never. Ado Masi Lana Uhanbagi Potama Lakpazidi Aquina inside Jabdo. Aquina Aquinga Lingadeki history Tamamadi. Sing tam loi khang ne ba tam gi dre hoji ta tam de honor ri dana ko aduna moiro aina thamjaning bada phambal ka ba kan da maitei gi ningthauna kabui gi phi setana suka ka ro number 1 number 2 da maitei gi luhong bada scooter unda ba su yai car unda ba su yai jitna unda ba yai refrigerator unda ba su yai leirum mai bo phi sim di unda ba ya ro that is a sing phi aduga hek yelong e de ngasi bo da lai harau bina lai bu kumai sida loisilakpada tangkhul yaudadi yaroi ko aduna loina baksi yeng kan da khoina sigi si yeng kan da akhoina history ji composite history ama yamong tana thambagi potuma lakhidabani na khudong chaba longna bagi pot ama idi history ji distort oba natragana anob history ama without any facts iba sigi problem ni lakpache adubu yamlubamna Manipur gi history ji distort oba yaudabase akhoi palace chronicles sai tharol kumba bhai ji palace diary je sidi Pakangba 33 AD dagi hoji phausi phajana iraga lakhro pot amane akhoi kai phaba dagi even sak tangba dagi kano to bojing se paw macha bo cover tor ga yawa pot amni na history jidi adum phajana leirani ado ngasai gi hangbiri basiga akhoina yengjam matamda Manipur gi history ji masi bi amji loina maksi yengaga khoina apunba composite history ma leibagi mathau ta badu dibudi sumi aduga haiba thodo wa thok myam jidi togidaba nate aduga singi sinau singna even Hindu convert to the loi lakhi konungda khoju Hindu onjage Brahma Sabha gi my niyom kharagi matuina lapthokna giba somdaju pitrigu lakhiba ko adumai torga tongan ba dharma sakkhibane dubu Hindu laktringe mamang dadi chinga maitai ga khenaba leite hoji khudam irai laibam pijage akhoi Hindu dharma lawjaro ena sakhraba androgi maitai yengbiu phayeng gi maitai yengbiu adagidi kothagi yengbiu sumaina leigraba myam jingse singi sinau kari khenage ok thongni
yu thongni ok loini ye loini adai pakang pha laisa pha laini karim ta khena banati ado hojiki dharma ji la amdraga di khena bam bu lei roi bako aduna manipur da lariba pochi de khoina understand to darkar oi je external force ani mapan gi dharma ani subda british si lakra matung da khoi british ki ju lebanga pado ningthogi makha da leigada badu chingjina british na tawga tampang ningthogi pol le helaga tongan tongan balenga ani ga thamgi bagi pot ju yam ngal liba pot ngal thenga ba pot ni dana kong kong na u pot amane ba ana amoiro leiriba hojiki aseng ba history is sara jamna important ni kano da history is the yaurisi matam dugi socially economically politically lo reflect aba pot amane ba adu mayam du loini yaurga lakpanina achumba puwari ji neina ba kanda di manipur gi apunba saktam do yam seng na nan une nei thamjage. Okay, thank you. Tong Bijoy maruna thengkhang care ki lanpham sing thengnaki phusing matam dugi issue sing thengnaki phusing gi mong marin yengaga di matam duda leramiba swaida leriba punna hingmina taminariba sing se loin yawi sam nare kanda maitei khaktan hobunate kanglop jati suna yawi haibagi wafum leri and plus yawi sing se borom daradi mareibak maramdam nungsibagi spirit am de so yawo ganen kali sam nare kanda aduna chief minister honorable chief minister ngarang phongdo issue sam nare kanda ekoi se united oirakte hai se langani adu koi punna leminari punna hingminari hai se history na sakhini sam nare kanda maswai sida mioi kharana masigi issue anti state over issue sagat pase oithoi haibagi wafam dugi general opinion kai thambingi haibagi duma number 1 yam matam logu yani duga ai side thamjering wafam di maroi na hojik se mamangi ngarang nan gi khabar khar su yogi imphal press tamak su yogi madudi center ga NSNM gi talk se in advanced stage haibam already legre aduga mamang da framework ki kari wafam amalei talk som da changkhalakpa aduga chief minister na pinning ba message se sam na kanda yes wari chanaba dudi let it be aduga tasengna history distort towi mongda matam amagi leiramba saklon singda nagagi oiba karigumam ta yaukide haibagi wafam simdi oiro haibai wafam sina pinning ba message se tamo karino sinita kenoda akoi sarak ki ani su question han kum jage hoi akoi garang akoi honorable CM Sri Bere na piriba statement the any kind of oblique reference akoi framework agreement kari wari sanadi se masidai mari le da brain khale ngarang ji youth ki function da pi bane adaga akoi youth na BJP ki akoi august ha jima athob sing ki ningsing hena tawe patriotic feeling dan sida aina haijening badi akoi jati ma thugai ba ji am lai any tom dick and hardy wakalam sado ku chu manade dharma manade lon manade badi aiga sarakasu manade na bari du putok pi aibo ado great leader wagi magunche punjan bajne ada punjin bagi spirit tane ngarang khoi honorable CM Sri N Biren hairisi mana sagi CM ko tapadi go to the hills do adagi people's day and the singi tawna khaidok tawise singa khoi emotional device am lairure ada masi punjin lapagi process tani aduga sidaina kanam tang hygienic badi manipur gi hojik lariba khoi uribo map se masi last century 1909 da formulairik akoi tisi hachani irambase sida boundary ji phajana define term meba manaba define term se manipur dum hai hairibase latitude 23 degree 50 minutes amadi 25 degree 30 minutes ki manung delay longitude na 93 degree 10 minutes ka 94 degree 30 minutes ki manung delay hojiki me chap chanta eba Ariman boundary ke schedule pirami si mamangda akoi 700 square mile na chingini 1000 square mile na valley gini adagi west district of Kasar up to Naga village Maulong degi di barak na boundary oire Nagalenga khoi se Naga hills hai matam da adagi ultimately lakbadna maudlai maudu man boundary pirami se jasami umpal jasami di da near jasami some undemarcated land khardi lehaure hai mogi service da ari east na kabo valley ga sum lakpadna akoi chin hill chore chin hill west am kamai tawgeda tangkhai mana chin hill su sanai ari ga to patangkhai mana British ki Kasar district ka sanai pirameba ari ga longitude latitude se saptani yanga da edu gi map pojre e sai nang da na sum yanga pone hojiki high area koina uri manipur gi map se sap chantai mamang da chok tok po yaugre fiction badi ong ti yaugidre ba chok tok pe ka bo valley araga dimapur habe maming se thaina
टी प्लांटर सिंगना रेलम बिसेम पोतम दा दिमापुर कोरम देव मणिपुर रोड हरमे अखोई होजी अखोन उरिबा मणिपुर मैप से एट लीस्ट ममांगी दि खंग्रे 1909 ना फोंगलारी इवना 1891 की मतुंग द इवा टी सेशन इदम से मसिदा मागी बाउंड्री डिमार्केशन फजने योरमेबा अदगे 1901 दा सेंसस सम तरो अखोई ngasi बुक द मणिपुर गवर्नमेंट सेंसस तब अदु फजने तरोमद्री मणिपुर की टोटल सेंसस से मतलब 2,84,465 2,84,465 मसीगे मनुंगदा 1,80,960 ने वैली की पॉपुलेशन इरमी चिंगी पॉपुलेशन ना 1,03,555 रेशियो से 1:1.8 चलमे मसीदी होजिबो ए वेरिएशन पंगडै लेते ब्रेन खाले अरगा सी मंग द ब्रिटिश ना 1881 दा तिकन रेशियो मतम की सही तरा यो मन सेंसस हम तरमेबा मदुगी सेंसस रिपोर्ट तो अखोगी एक्यूरेट ओइदि हाई नेक्स्ट 1891 की वार लोइन डिस्ट्रॉय तौगिदना फंगिद्रे हायबो अरदा ngसाई अखोई सीडीएन बिरेना हारिबे स्पिरिट दा अखोगी मणिपुर से सागलकपदा अखोइने इनहेरिट तरि मणिपुर से मैतै ngakतगी नते नागा ngakतगी कुकी नते वेरियस होजिगी हारिबे मैप्स की मनुंगदा लैबा मी मयामगी कंट्रीब्यूशन सेटोक नो यादबा आई हंगचांग दे यावरिबा से आई जाम सेंगना हाइजरद आई सागै चोंथामने हारसि इमाना एक्स ने वाई ने जेनी अदु खाइदोक यादबदो अदुगुंबा सिचुएशन अमा अखोई हिंगमिनरबनी अरे ngसाई मैदाम जो हाइबिगिबा निंथौगा लेनरम मरी अममा कल्चरल अरे ओजा धनबीर हाइबिगिबा मेरा होकचुंग करी साइसुम लाकबनी अदुदा मैदाम अखोगी वैली रोज ना हाइबिगिबदा कैनोने अरिबा मतमदा गवर्नेंस जे चिंग द योबी मदुमदी चुम्मी गवर्नेंस योद्रगा लमजिगी मसर नत्तबा ओइदबा नत्तेबा अखोगी विलेजर्सना खंगद्रगसु मखोगी लीडरसिंगदी सेंटर लरिबा हाइबे इम्फाल लरिबा एडमिनिस्ट्रेशन के मरी फन लरिबा होजे जस्ट इंस्टेंस को पंजके याम लापा अखोई बर्मीज बॉर्डर दा अखोई तांगखोल सिंगी जात्रिक खुलेन नम लरिबा मैडम जी चुमी को जात्रिक खुलेन से आई स्टोर रे थाइना मसी मणिपुर मैती का मरी रमे करिगिनो मैती निथौना अखोई अवालान जपदा जगह सिदा अखोई बेस कैम हम लेरम बदोंग तवेबा अदा जात्रि कैसे कमाई तुम थोले दो मसी तांकुल ममिंग दिनते हेंथकना अखोई मैती जात्रे ए वाहिदि लाकबोय नेना हाई जुम्बलान बगंदि होजिक्ति मदो मु डिस्ट्रोड am तंगनोग्रेको जात्रे खुन हाइबदगी जात्रिक लाकिमनेबा जगह याम ngakpamna होजिकी ओजा दनबी को जम चली बिरसो मैती मेने इवन नुम लेरमेबा मोनुमेंट हिस्टोरिकल रिलिक्स हम लेबने वारियम लेबने अदुगा मतमदा मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन का सम इंटरियल के नोखरगा एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस की द मिस्टरसु जगह खर दी हम क्लोजली इंटरलिंक तरमेबो अवालान चपदे खंगदे मतेंग पाम खंगदे थुंभमनि खंगदे सिगुमबसिको अददा आइना हुजि हाइजनिंग दिसनिदा आइखोइना इनहेरिट तरिबा जगह से होजिक से सेटोक बियारो दिसोन तो बियारो याम फर्क तागनी अरुगा अमुक्सु मतम सांगना मणिपुर से इंडियन स्टेट लाकपदे वेदाम कैन 1947 खक्तने अदुगी ममांगदा ब्रिटिश ना हाउ दे एडमिनिस्टर दे मुदि डिवाइन रुज सानरमी अमागा अमगसु कम्युनिकेशन क्या फहलमदे करिब कांगलु खर मपागन कांखलगा दे मुदि डिवाइड तंगजु होने मोय लान हरुकनि निकीदना बट फ्रॉम टाइम इन मेमोरियल पसाई ओजा धनबीर हागिबा अखोगी रिचुअल खरदा तांगुगी याउदे यादबा कबुई याउदबा मसिना रिलेक्शन ताइदि करिनुदा मसि इतिहास की खुंगुननेबा अरुगा मरक द पॉलिटिक्स आम लाइरे अरे होजिक नौना अखोई नहरोन खरना मरुइना अखोगी मणिपुर दगी तोंगान ताबा नागा स्टेट नम सेंबा नत्रगा नागालैंड द पुनिंगबा मसे अंडरस्टैंडेबल वे भापताई करिगिनो अनइक्वल डेवलपमेंट याम सांगना लेइरोले मणिपुर से अनइक्वल अपॉर्चुनिटी अनइक्वल अखोई लिविंग स्टैंडर्ड मसिना सिगो फीलिंग से पोल पनेबा अदुनि दिवरगा अखोगी यारोइदबा पॉइंट खरदी ngसाई सेटोक नो यारोइ दुसना पॉइंट नम लेजरे नेक्स्ट ngasi नागालैंड साइड की उंगिबियो नागालैंड की डिक्लेयर तो मोगी ट्राइब मसिंग द मणिपुर की ट्राइब्स कमते यावदेबा रोंग मै यावगे तरुबदा मोइना क्विक्विटी ककिबा मोय युम खरदमक नागालैंड की सिटीजन नेना एक्सेप्ट तवी रानी गाइदुलगी मूर्ति किनदा केनो याम तवी येनगिदना मणिपुर की ट्राइब नते मोइसे नागानति है मोइना अदगी हॉर्नबिल फेस्टिवल दा मणिपुर दा लरिबा नागा अमते की स्टॉल पिदे वाई अदगी मथकता 2007 दा अखोगी ट्राइबल चिंगी
naga sing sinakung saugna akoi Nagaland border chalaga parikha thaganin tharude thaba kan sida disturbance kamaram pigi disturbance pibis da Manipur dagi nipi masamana satra lising mari ni tharije adu thaba chapas da matam dagi chief minister rayo manubo Manipur gi naga sing gi hagadra akoi problem is not our concern hagi 4,000 satra ne tharude adaga Manipuri nipi masa naga abana fast abana fast araga moina recognize pide recognition pide moina Nagaland gi track pi hibo sigum ba situation ladies da akoi naharon singi side moina sentiment expressed which is different thing but the real situation is that she never lazy okay ise roza laksa se break ki matung laksa ki se break ki matung da impact news gi man hone yengbi ba punom ki phamda tuna puduna laksa ge impact news ming ta duna lebi break ki matung da yengbi ba punoma pu am kana taram noksari cheros laksa ning ba se maru ina hujik se BJP के spokesperson kai khumjari ba tamu Bijoy su thamdi thambiri madudi yes Manipur gi lady ba phibam se mamangi khara hena yam chakhatpa koi chahi sing yeng rasu husiki orasu mamangi kano sing da chahi hau khaba sing gi lenar memory si yam pharam mari ni mari yam phai adu thoidona adu ai du da khudum chanba lan hobo khopo gi wafam kai su su polete amana mabu phajana cooperation pin naga lerak pani adu still hujik su lady se amarom dharaga ani gi mari si sing tamgi mari se hektama khaidok pudi rai no ga do ba oithopui film dudi oidi habi wafam dani se adu karigumba kanda si su haidi madudi tasengna hilga beliga gi sai marakta emotional integrity kari kra se kitang mang bodong to khrise morom dharati under develop ki wafam ma se kanamtai maranate sarkar ki palamba sarkar sing marani haiba mahiri se samsam dara kanda lakchangi wafam di thamai wafam se kari opponent thambinin plus develop to torogadi emotional integration kari sing leri ba sing lam dar ba sing do pusalakpa yabra sini se adugi motive to rom do wale cm na su go to the hill kain chale se yagadra sini se yam nungai ba question ni lu su yam lu ba haibdi ai gi wakhan do ai ne hek hairu ba matam da ai gi wakhan du da ga ai gi understanding du da tongan na lauram ga da ba mi sing jina su ai ngon da mo ga negative support lak ba ya ba gi phibam su lei ba dugum ba question ne hai na hai bi ai maram di kai gi no hai ba kan da chumi ajan hai ba tauna thai na ma mangai da di connectivity si rei rei ram de adoga contact su yam na lei ram de ngasai hairuba mi sing kaino tamgi mi singa mari yam bhajana leirame haibi sing su mokoi gi in some way or the other kai kumba darkar oiba matamda thengnaru dana exchange tawna badagi nungsina ba mangai sanaraga mangai hainai ko matam thaina gi ahlaman singi marup mapang sana ba relation leina ba haibsi mangai hainai ba ko khoi khunda su mangai yam la ya ba tambak tagi ai gi yum da su mangai yam la ya ba ado moina mangai hairi bise makoi in one way or the other interdependency si di adum leirak pa male ai wakhanda aina bhab tabda aduna maram oiduna tamgi mi singna chingda kara aga khun amada changba matamda maga chanaru mi du mangai oina thamaga magi darkar oiba pot lobu lakpani adai asomdagi su makoina darkar oiba pot pubiro o haibana chingba adum haina exchange in good faith ta taunaraga mangai sanabne aduna matam adu dadi akhoi gi chingi maru oina aina naga ama oina naga gi wari sum ta ba kanda asidi village level gi rule oina sum leiram banina atai khun atopagi adagi lam atai gi wari suk yaw yaw dabida magi khun manungi oina adum makhoi gi kari haigani democracy haigadra natraga makhoi gi khuban khun pan ba administration se khun gi khaktang oina limit tawraga leiram banina magi manung du da leiram pot da makhoi adum chana chinaram ya ba they didn't represent any other village only themselves ase aigi khun macha do phawba aigi khun chawai khun oina matom da dum kaino tawbne ba relation du leibne ba akhoi gi khun gi kaino halaman sing jina aigi idau sing duna meite ning thauji ka mari leinai haina khun loin maksi gi represent tau di natiwa amarom da hairu raga diko but adum haina makpu mohoi si yeng thina ba adagi ama gi enmity du di karim da leitaba male haina khali wari ta bai matung ina ado asum haina tawduna haujikti sum lakpa matam sida
सरकार हाइबसी गवर्नेंस से इंडिया ना कनो इंडिपेंडेंस फंगबदगी मणिपुर ना स्टेटहुड फंगकपदगी मथंग मथंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म कनो गवर्नेंस से सुम लाकपा मतम सिदा हाइरिबा पॉइंट अमा याम यानिंगबदी डेवलपमेंट है तारे अदगी सरकार की बेनिफिशरीज में याम फंगफम थोपदो अदो मयाम सिदी याम खेतनग्रे हाइबे याय सरकार लेरिबा एरिया सिदा अनकपा कांगबुसिंगसिगा लापना लेरिबा कांगबुसिंगसिगा याम साथिना खेतनग्रे हाइबे याय अदुना मसी कुंबगी डिवाइड मयाम सिना इमोशनल नक्नबा हाइबदो अदु लेगदबदुसु लापथोखल्ले हाइना आई लौनिंगी मदुमदि आई यानिंगी कईनो हाइ कांदा हौजिक हौजिकसु हाइबा कांसिदा हौगिबा चही कयासि चिंगी खुनसिंगदा चटपा मतमदा there is governance हाइबसे एखोई गवर्नमेंट अमागी मखादा ले हाइबगी मसक सुक्ता दादबो खुनसु अदमक तुम आई भाव थेंगनरे इनियाबा ऐनसु फनियाम खुनसि फनियाम चले आइसो अदु चटपा मतमसिदा ngasi khunjida sarkar na si tawbi haibai wafan si sukta taramde tadaba khun thengni ai gi personally haiba kanda ai gi ai pok number khun chawai khun se sarkar si lei haibai gi khangbo masak atu khatang di karino haiba kanda akhoi khunda LP school ama leirame lower primary school do oja laktabana kongkai ni lakpa kanda ama khatang lakpa adu gumba school do dagini aina hora ise aduna masida angang amasu oina ekhoi na masida governance to karam haina lei haina lau dawribno ba aduna government haibsi lei haibsi khoi idea lei rakte khangakte matam duda chawra kanda dum o government haibsi sumain leibni ko khangak bai wani aduna asigum masidi imphal sina manipur gi state gi capital oina leiraga masida da concentrate tawbugumna aduna traka tampak sida concentrate tawbugumna or siki anakpa area da concentrate tawbugumna sarkar gi governance se madumaina urakpanina mi singchina wakhanda yamna nungaitaba adagi alienation sense of alienation se masi lakra haina aiso adum khalle adu ngasai ge hairiba sovereignty tanaba adagi karigumba independence tongan tongan ba demand leiriba mayam sina खरा तपना थोरक पा आउटकम मयाम से सांग न लाखरबा मतम अदुदा मोहिना थेंगना रखिबा सॉरी मोहिना फंगखिबा फैसिलिटीज वर्सेस फंगफम थोगा फंगरक्तबा अदुगी मांगजबा अदुगुमा मयाम दुना इल फीलिंग से सुम साकटलगा ngasai contact leinaramdaba aduga belongingness leiramdaba lapna leiramaga kaino village level da oina sum leirambagi wakhalon ado madu thadokle haira ekhoi miyam si government amagi makhada leirabni ko haibasi lakpa matam dadi adu oi tarakati sarkar leiba mafam dana kramain chawkhatliba aduga sarkar na ekhoi dabudi kaidawagi si miyam si yobirakta haiba miyam sina amuka punchalle hairaga ngasai adum khara lapna leirambado contact leinaramdabdo madugi mathaktu ta hapchallaga asigum feeling si henna pirakra haibsu haibiyai henna khalle aduna masi haiba kanda kana kumba independence or sovereignty tongan na tanjare ba missing na engonda su otherwise low hibiyai but aina haijaning badi masi thaina matam dadi akhoi bu india sarkar na rule tawi haibsu khallamde manipur sarkar na rule tawi haibsu khallamde but mangai di saraga adum leirami tampa ki missing ga su Assam ga naknaba naga mayam sina Assamese kaino Assam da leiba mayam siga mangai yam sanaba leiyaba yam ludna chanana tinaba yam lei nupi su dum launai adagi aina ngasai pan ki bagumna mitei atai budi khangdana ningthau ki konung dadi khoi tangpu ningon su yam palamyaba wari yam lei ada ningthau na khunda chatlaga nupi tu pahami haina maraugi kaino nupi purakhiba tora gi macha nupi mapana puraga sida thamgiba wari yam lei adana man kaino ningthau gi konungda magi kari position da thambra khangde magi nupi oina thambra natraga kari phibam da thambra adumati khoi khangdre adu wari di yam lei kana asi kumsi sum leibnina hojik lapthok narak pasidi thaina gi kumna leiramba tara ka te khoi si chawkhat pa haibu ti leitre
चौखटबा हाइबसि लाकबा मतमसिददि अखोइगी सरकारना एग्जांपल हौजिकानगी अखोइ यूथ सिंगना यामना कइनो नुंगाइदना हाइनरिबसिदि करिनो हाइबा कांदा सरकार की पॉलिसी द रिजर्वेशन पॉलिसी ले ट्राइबल सिंगी पॉलिसी सी कइनो रिजर्वेशन पॉलिसी सी थबक चंगबदा हाइरो करिदा हाइरो लोइनमक्सी 1/3 हाइबने 1/3 हाइबे मरक्सिदा अखोइगी मणिपुर सरकार की एम्प्लॉइज मयाम से मसी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आई मसिंग दि खंगदे बट असिगी 130 ट्राइबल ओइफम थोकपनी बट वेयरएस हाउ हिबा चही खरा की ममांगदा अखोइना अखोइगी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सर्वे तौरगा हाइनरकपा कांददी ओनली 17% से ट्राइबल्स ने हाइबा सरकार के एम्प्लॉई मयाम सिगी मरक कइनो सिदा 33% लेगदबदुदा ओनली 17% से ट्राइबल एम्प्लॉइज ओइन लेयबा अदो माइना लाकपनिना असिगुंबा पेनदबा मयाम सिना मरमसु ओइरगा हेन्नसु सेपरेटिस्ट ओइनिंगबदो अदोगी वाफम सि कोलोम लांबे है तमो तन मरो एशियन थंबी वाफम मरोइना अरा वाफम सिंगदो मरोइना गवर्नेंस की ममी तादबा हाइबे तय तमो अदुना मरम ओरकांदा करिम कांदा एलिनेशन फिल तौरतबगा सुनती हाइबे वाफम सिमा तमो यानिंगब्रा दुगा मेनोइना ngarang chief minister gi id wafam se message khar di yaung ngodai khali idai lana haibor dum ma de madudi yes akoi mamang ai de ki yam nungsi jana leminarak pani yes kari gumba governance leiram daba natraga yorak tab number more kind sense of alienation leiram busu ai adubu yes akoi united leirak pani united on sum legini aduna karium kanda tokai tanaba wakhalon sakapa kokapado tobinu haibe gi message amdi male tamo kamai thambeni wafam mani se tam kenoni masisu gyan taminadaba dagini ज्ञान तामिनदब इन द सेंस दैट अखोइना मणिपुर की मागी पॉलिटिकल स्टेटस हमतंग येंगो 1949 नि ममांगदु थमो 49 दगी मर्ज तोर मतुंग द एनेक्सेशन जि लेर मतुंग द मणिपुर न फंगिबा स्टेटस से पार्सी स्टेट ने पार्सी स्टेट जे अखोइ लेंगाक प लेब नते अखोइ हाउस लेब नते चीफ कमिश्नर न मा आदि लानी अदुगा ब्रिटिश न लाम बदमाइन पॉलिटिकल एजेंडा न लागा मा मतुंग द पंगाक तंगाक ने अदा मपान की होल हेड ऑफ डिपार्टमेंट PWD वगैरह हेल्थ की वगैरह अमगी वगैरह मधु लोइनो मयांग आतने मपान की नहीं आतने सुमाई सुम लापुजना फाइसुम लापुजना से अखोगी पार्सी स्टेट तगी सुम खरखर मियाम लांग अदुजु मैतेन लांग बनते सिंगतम लोइ लांगने सिंगतम अपुनब मियाम जिंगजिना मणिपुर की स्टेट मूवमेंट द मणिपुर कम्युनिटी यावदम यावदे दैट इज नॉट फॉर ओनली द मैते common aspiration that is the common political aspiration of the Manipuri people never 71 momang se aduna adugi dudagi territorial council ay adu shakti leite union territorial ay adu shakti leite phangiba state se 1972 the never 72 hai je india gi di first fair plan agriculture chakho pacha khamni second fair plan industry chakho pacha khamni third fair plan tertiary book chakram never akoi gi di assembly leite ne chumdra aduna adugi matung da bawa assembly ji la matung da se manipur da khulai pai ji ju pai bi ab ne na khal laga pai ne ba kai no da non violence khoi dei pambalam ne ba sara hendana khotna protest to buji da 1950 da gina 72 bok si phangdrim ne aduga nagaland da noi ma khon khra thok da 62 da phangi ne sei tara ahead ne ba aduna kana khang ni noi pai india ji noi pai da ta de ga pai ram ju hai ko swai lakhi ba ji da gi khoina yeng ba yari si di aina thamjani gi da tai na ta ba yam kuidri खोगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट लोइनबक से खोइना मैतेइनगा तौजरगा सिंदोक सिंजिन तौबसे अदुबु यामना सिदा याम इंटरेस्टिंग फोरम थोलेजे मणिपुरना इंडिया रे तिनजेंगेदा कॉन्स्टिट्यूशन सेमबजु चिंगी सिनाव लाइक सोहिबा लोइ यावे अहान बगी भोटजु फजरबा रेशियो दा भोट अदुम काय यावे को अदैदि सुम यावरपजिन याव तौदे अदुम कम्युनल पॉलिटिक्स सु लेते कम्युनल पॉलिटिक्स लेरमदि लिसांग सिमिस्टर फंगोय yang masona se Mr. Woyo phangoi adu alimudina micro population muslim na wobisu phangoi ba adu maina lakh panina aina thamjaning di aina thamjaning ba point ti ahog bagi infrastructure mayama college hang pa high school hang pa police station MR gi kari gi all these establishment mayam ji torokan da aikhoi minam ta tawuna tre mapan gi min loi tawune ba yam kuidri all the head of department mayam ji akhoina oijaba se adubu hojikti amu अतोप मपान की मीरो लाग लेबदो नमु तौरेको अदुना आइना सुम येंगबदा मोइना लागबा कांद ऑलवेज मोइ हिंदू गा क्रिश्चियन गा अनि की मागी खेनबसे मोइ खरा हेना इ खरेना कंसर्वेटिव ने खले
मरमदी मेनलैंड इंडिया की मीसिंगसी धर्म दे बायस होएबा हजिसु धर्म द बायस ओरिजिनेबा अदुना से बेली की पोसिदा अनकपजु जुसु अनकपजु नकपा वाजु वादबा फैसिलिटी से कन्फाइन पतो तो तोरमब्रा सिसु क्वेश्चन तो बियाबा अदुगा थेंगकपा 80s की मतुंगदगी अखोई मीने लेबा ngakсар मतुंगदगी दी सिगी एलोकेशन गसिदी आइदी याम फैन खले अदो मतमदी टेलिकॉल आइसे अदुगा सिदा अमा येंबा याबम यावरसी डेवलपमेंट जी फजना तौरकांदा चिंगी वाफम जी फरकने हाबी थाजदेबा कइनोदा हौजिक लेरिबा पोसिदा खोइने येंबा यारसी ngalingayda laiba potsi अखोई पोट अहुम माइ कनो अहुम नेबा मागी laiba transformation जी अहुम नेबा से colonialism British की लोई चनबगी मोंग लेरमे अदुगी मतुंगदा मयाम जी इंडिया इन लेर मतुंगदा मो इंडिया ना माइ अतो अतोपल मयाम दमो रिकॉलोनाइज तबगी प्रोसेस मानबम लाए अदैदी मदुगी रिकॉलोनाइजेशन दु थेंगनगेना डिकॉलोनाइज तबा मु प्रोसेस म लाखरे सिदा नेशनलिज्म दुदा सब नेशनलिज्म की कॉन्ट्राडिक्शन में लापसी सब नेशनलिज्म दो मुथुगायरगा अखोगी इथनो नेशनलिज्म में अनोब पोट अमो काखलेबा सिदी याम तेना थमजरबदा अखोगी कम्युनल मोबिलाइजेशन ओइरगदि याम लायबा कम्युनल मोबिलाइजेशन हाबदी अखोइबु थवा साबिरक्ट्रे अखोइबु नेग्लेक्ट तौरे अखोइबु चौखट पिद्रे अदुना अखोइबु चौखट हलबा दे अखोइबु थवा साबिरबा अदुदि अखोइ म्यामजे नुंगाइरेगा हाबसी कम्युनल मोबिलाइजेशन कम्युनल इंटरेस्ट बेस्ड ऑफ पोट से नतेबा इथनो नेशनलिज्म हाइरेसिना कांगलुप अमना मागी इथनिक कांगबु अम सेमबसे क्रिएशन ऑफ ए न्यू इथनिक को कमाय सेमनी अखोइ लोन माने अखोई कल्चर माने अखोई पुंसी महिंग माने अखोई हरफम माने अन अखोई पुलपसे पुल्लगा लेबैसिदा अतो अतोप युमलोन नरिबजिंगना मसी सोइदनमकी थुगाइरकने अदुना मसीगी आइडेंटिटी जी प्रोटेक्शन तौनबा अखोई तोंगाना लेतबा सुया यादे हाइबा इथनो नेशनलिज्म की पॉसिबलाइज इथनो नेशनलिज्म की पोनी सम नारकांदा डेवलप तौबु खंगनदी मसीगी केनो से सोप तौदो मानते हाइबनी तामु जे कई पहुम थमि तामु तेतंग थमि दे तामु मतम लो सेलक मानने पिपियो नत्रदे याय तामु मिनि मंगा लगुरो तामु मिनि मंगा लगुरो तामु ngasai sing tong mari leinaram de leinaram mi habe se history da masigi praman ai bu lambu ina concept um leina sing da khang mani lambu tax collector ning thogi matam su British ki matam su sima lambu gi concept se akhoi gi meteron cinema angkul gi sin da nam amar su yaw ne sin number 1 ne next Sri Risang kai sing na lagi draba Risang kai sing Manipur aham MP karak wer me MP sida outer की ओइबद नतना राज्यसभा पुलप की समु ओइरनी सिमा कोई साखी ने कोई पुन्न पॉलिटिकली तमिनरी माद नतना सीडीएम मासु सेजा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर क्यारक वरने अदुगा हदक इनौनु ना कोई गवर्नेंस योगदि तोंगा ममने अदि कोई लेका इनौनु योगदि बुज भारी याव पिन द याम खबर इनडी सिनी सरारा कोंगी लैंडस्लाइड ता कोई गवर्नमेंट ने के दोगी पब्लिक अदुगा सीएसओ मैन के दोगी से शेयर दो करने लाइव फदन अखोजे फॉरेन इन्वेजन गुबा कया थेंगददगी सरकार की लामी नत्रग पुलिस न सिंबा लाक्ते उदे शांति लेना लेरगदी मतुने तो ngasai मैडम बेली रोज न हाइबिरि दसु आइना कुपना ताबदा आया मन केनोने अनइक्वल डेवलपमेंट की सेंटिमेंट ngakne aduga Sri N Biran hariba mad aina se hajiningi unity habase sina need of all ada unity se kamai porokeda oja Dhanabir ke sumagi moriam pibi ada ayu ne aham bada equal development, equal opportunity, equal standard of living. Si pora kanda exist orang tinggi yang siapa this unity si. Ada lagi kena da wari se macam je kena da yang mangtok re mai lak tu mana kari ne. Ada semai tu na lerakan da kena mang da 21st century sangse lak pada project the various history ki wrong. Lagi sentiment में पुथुना ले रही है कोई मचे तावाइज दी is not progressive it is reactionary अदना होजिक्ति we need a great leader अदगा great vision अकोई फजना unite तरगा मांग दा संगल कुछ मशीन तरगा दी अकोई की मणिपुर नंबर 1 काय रोय को काय दरगा सो कोई सी फीलिंग में हमजना मानक संगन reactionary way रे सुम लेगने अदंगरांग सिरिबियन हाइबी बदा अखोई मणिपुर की 1891 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस दा यावग्रिबसे केनोने माना सोइबा हाइदरा प्रेस ने मिसकोट तो बाइदरा नागा अनि ने पल्ले थांगी से माना मिनतर बिजय हुस्ता लास्ट बिदय वेरीफाई टू जबने सिराय नागा मा मयांग खांग दा टेलीग्राफ की सुबडन हालवे चार्ज द हैंग तवरे अदुन तब
Gauho Naga Ibamga, Sokumi Naga Haibamga, Andaman Tharame. Okay, life kind of exiled over though. Cellular Zelda. Cellular Zelda. Same as okay, remember to Minasi. I was a Dharmin Hido. History rewrite to Minasi. Jumno. Okay, Manipur give Baiga Vidata say, I'm among going to share it upon it. Hosbook Tori, why should not we share it for the future? Aragosi Manipur Liva Naga is in the Manipur, putting the Kai the Pundinabo. Greater Nagaland give some concept pipe dream high the Imago. Like, I don't Nagaland state at the mood rejected. I see Mamse, Kanapote, let us march towards a bright, developed state fit to be called that we are in 21st century. Okay, thank you. Thank you. Iche Rose, aduga tamu Dhanabir, aduga tamu Bijoy nga si impact news still the luck people nga sige Manung na si mapung phan bi damle losalak paday kai khomnu chirba guest homapu amuka na thagak chai. Nga sige damak ta impact news ki Manung na matang solution jin na tanja rolga dulamdam sita thokliba thokdo ato kya gi marik chumba report ke damak impact news mi ang ta dun lebiu.